Hello ladies and gentlemen, ni Eri Itayiwacu nk'ibisanzwe. So uyu munsi nifuje ko tubana uyu munsi mbafitiye isomo tugiye kwigana gucuranga indirimbo yitwa Delicious ya Filemon ndetse na Neringa. So nkuko dusanzwe tubizi, indirimbo yacu tugiye kubanza tuyikinire muri C, Yes, muri C tuziko harimo aya manota, iyi ni rimwe iyo twakita nka do cyangwa se si. Iyi ni kabiri, iyo dufata nka re minor, yes ni re minor. Iyi ni gatatu, mi minor. Iyi ni kane, fa. Iyi ni gatanu, sol. Then gatandatu, A minor cyangwa se La minor. So iyi ndirimbo yacu rero iri mu makodi ane. Yes, harimo La minor cyangwa se gatandatu muri key ya C. Yes, La minor, hakazamo fo cyangwa se iyo twakita nka fa n'ubundi iyo fa munuza muri key ya C. Tukongera tukagiramo C ariyo main chord ni 1, and then tukagiramo na 5. Yes, reka dukineho gatoya. Yumva ugizimbe, oh yeah, wegusomore, oh yeah. Hey, I can play you some song, hope you don't feel alone. Sasa umezebo, tell me I wanna know. Yeah, I'm available. Would you let me dance with you? Delicious, better than Alicia. Kuramo distance. So nukuvuga ngo ubu nari ndimo kubereka uburyo amanota agenda akurikirana. Yes, iyi ndirimbo duhera kuri La minor cyangwa se 6 muri key ya C, tugakurikizaho F cyangwa se fa ku bakoresha igifaransa, iyo ni kodi ya kane muri key ya C, tukagaruka kuri C ariyo main chord 1, then tugasoreza kuri 5. Yes, ayangaya niyo makodi dufitemo. Ku bantu bagitangira rero, ntabwo wabasha kuyakina nk'uko ndimo kuyakina, ariko ushobora kuba gutangira ugenda ustruminga gake gake, ukagenda ustruminga uko ugenda improving akaba ari kubasha kuyakina. Urugero, uraza ugafata hano kuri A minor, ugakina rimwe, ukaza kuri F, ukaza ugakina rimwe, ukaza kuri C, ukaza ugakina rimwe, ukaza no kuri sol, ugakina rimwe. Kaduse nk'abakiniramo noneho tuyiririmba. Yes, ni wumva ugizimbe, oh yeah, wegusumore, oh yeah. Hey, I can play you some song, hope you don't feel alone. Sasa umezebo, tell me I wanna know. Yeah, I'm available. Would you let me dance with ya? Yeah, delicious, you better than Alicia. Kuramo distance. Yes, nukunguku rero ugenda ustruminga gake gake, ubusanzwe ubundi iyi ndirimbo Filemon ajya kwikora, yayikoreye muri re. Yes, yayikoreye muri re cyangwa se aho twakita D mu bakoresha ururimi rw'icyongereza, niho yayikoreye. Yes, ubwo nubundi nitujya kuyikorera muri re key yacu ya re ni iyi ngiyi. Yes, ubwo turatangira kuri 6 n'undi nkuko nanga twatangiye kuri 6 tukiri muri key ya C. So 6 ya re rero niyo twita B minor. Nukuvuga ngo ufata urutoki rwawe rukamyutinga ahangaha, urutoki rwawe rwo hagati rugafata umurya wa kabiri muri kaze ya gatatu, urutoki rwawe rwa gatatu rugafata umurya wa kane muri kaze ya kane, urutoki rwawe rundi rugafata umurya wa gatatu naho muri kaze ya kane. Ubwo ngubwo iyi note niyo twita B minor, akaba ari note ya gatandatu muri key ya re. Ubwo nuvuga ngo niyo turaheraho
dukina oya niwumva ugize imbeho. Sasa rero iyo tuvuye kuri iyi note dutatuza tugakina solo, kuko solo niyo kane muntu uza muri key ya re cyangwa se muri D. Yes, solo nanone in English tuyita G. We gusa unkoreho. Iyo tuhavuye rero dutatuza muri main key muri re, nkuko n'ahandi hirya twahitaga dusubira muri C ariyo main key. We tugasoreza muri gatanu, kaduse n'abayikinaho gatoya. Yes, muri iki niwumva ugize imbeho, yeah, we gusa unkoreho, yeah, hey, I can pray you some so hope you don't feel alone. Sa umeze bo, tell me I wanna know, yeah. Me I'm available, would you let me ask you down? Delicious, better than Lisa. Modista, neka tubikore TikTok. Excuse me, do me a FIFA. Modista, oh darling, come close unta okay. From married now, move like this one, nice ready. Oh darling, come close unta okay. From married now, move like it, nice gravy. Shawty with the best, yeah. Shawty with the best, kuna modista. Nundi kujenda kwa kundi 6 4 3 6 4 1 and 5. Oh, shawty, you the best. Shawty, you the best. Shawty, you the best. Modista. Yes. Sasa rero noneho ku bantu noneho batabasha gukinira muri iki yale, usanga akenshi kuba bigina nuvanga umuntu ushobora kubasha gukina muri iki yale no umuntu uri mu cyiciro twavuga icyiciro cya media. Ku bantu ba bigina rero bakunze gukina muri kiyasi. So uramutse ushaka gukinira indirimbo ukayikina muri ki bayikoreyemo, ariko nanone ugashaka kuyikorera muri re, ushaka kwifashisha icyo bita kapo. Yes, kapo akana gakoresho kamyutinga gitari. Yes, kamyutinga imirya, mbese nyine kakimura note, iba note yari ahangaha twashobora kuba twayizamura. Sasa rero uburyo kapo ikoramo nzabibasobanura muri detail muntu uza mu isomo rikurikira, ubwo nzabasobanura uburyo nyine dukoreshamo kapo. Sasa rero gahanga niyo twari turi muri kiyasi, niho twakora indirimbo yacu bwa mbere. Ubwo nuvuga ngo nidukenera kwishyira muri re, turazanga dutaruka kangaka tukira hangaha de none dukine n'umundi muri ya kiyasi. Ubwo nyine ku muntu wisanzura muri kiyasi, ndi kugira ngo nawe abashe kuba yakina iyi ndirimbo. Yes, ubu turi muri re yacu. Sasa rero noneho ubushatse kwikina n'undi twabonye ko uhera muri 6, ukina 6, ugakina 4, ugakina 1 and 5. Ubwo turaza hangaha. Yes, turaza hangaha. Niwumva ugize imbeho, yeah, we gusa unkoreho, baby, yeah, I can play you some song, hope you don't feel alone. Sasa umeze bo, told me I wanna know, me I'm available, baby, available. Would you let me dance with ya? Delicious, better than Alicia. Modista, neka tubikore TikTok. Excuse me, do me a FIFA. Modista, oh darling, come close unta again. From married now, move like this one, nice ready. Oh darling, come close unta again. From married now, move like this one,
nice lady, yeah. Shawty, you the best. Shawty, you the best, yeah. Shawty, you the best. Come on, taste, baby, oh no. Sasa rero tuvanga ahangahe turimo gukinira ahangaha n'ubundi tugenda dukina gake gake. Ni 1, ni 4, yes. Sorry, ni 6, ni 4, ni 1, ni 5. Nukuvuga ngo ku muntu utari wamenya kujyana intoki gutya nabyo ni isomo nzabigisha. Sorry kuba ari byo nakoresheje, nagira ngo dufate injyana y'indirimbo. Ushobora no kugenda umanuka gake gake. Oh darling, come close unsange from my lip now, yeah, lady. Oh darling, come close unsange from my lip now, move like this one, it's ready. Thank you very much. Ndabashimiye mwese mbashe kureba iyi video kugeza ku musozo. Mukore subscribe, ubundi umuntu ukora subscribe kuri channel wese azaba umukire. No kuvuga ngo umuntu wese ugira umutima mwiza wo kuba yadufasha ndetse yafashe n'abagenzi be, uwo muntu wese ashobora kuba yateye imbere mu bikorwa bya buri munsi. So mwakoze cyane, giye mwabanye ni Ero Itaiwatch. Yes, that's a guitar tutorial ya isomo rya gitari, ndetse kandi nagakomeza ntabwo isomo ryacu rirangiriye ahangaha, ahubwo tugiye kujya duhora tubaha amasomo. So ubwo ni ukuvuga ngo mu buryo bwo gukora conclusion, amanota twize agize iyi ndirimbo twabonye ko ari 6, twabonye 4, tubona 1, tubona na 5. Ubwo ni ukuvuga ngo muri kiyasi kugeza iki gihe ushobora kuba wakina aya makodi. Ku bantu rero mukirimo kutangira, yes, kwiga ni gake gake, urapracticinga gake gake, ugenda ufata note. Nabiberetse uko tuyafata, yes, nabiberetse ko nkuko ariko dufata 6, yes, igasoundinga gutya. Mbereka uko dufata 4 ariyo F, uko soundinga, and then mbereka uko bafata 1 n'undi ubwo niyo main key, ni gutya, and then 5. So thank you very much. We should meet in the next video. Ciao ciao, ndabakunda cyane.